wati ndata indi musisi wako wa kilungu chaku kila wivata na chovyo chake hivyo cha mukamba na kuye bano boboka pala tukuna asindu nesa tukuna asindu proper tukuna asindu guda nundu wa kusomethia we na kumanthia yolo akithio mituo na mikalanilie yambaye ya mukamba na indi pia ndo amumenda akwikathia mundu akaasya na sisi akasuniuni nona kaisi olioli matone mama yukanaka kwitoseki kama ukenda kwa kandala kaleche na mwandu rimasiawa menondo ebindaje na bwiti nani tunanenie mwana kusiawa eno lati weta amusiawa kana uwe nthini wake ukosiawa na mbusi ebangite angika kasiawa kaikwete lakini byange masiawa kathia mundu asiawa ena wendi wa kwathisia ndeto ukethia mundu athisia kindu asia yani kikwithiwa no kithiiwe mundu ona ni yani angime munuka wicheni angime munuka muthuku yo mweni witu mundeta wata Sera Ndulo Musyoki nambililiti niba ukilimax ni kiuchai we mwana wasiawa enondu we etha haili hata twambie mundu wese kwathisia wai tuwe mutiawa wa mundu asiaiwe ena okie na miyo yake miyo timindo itumbu nona iliu ila naenda kundu kuisiawe kwa mundi Tigugitoya wa hospitali. Kwewa natieka wo choka isiatilana gwa imwe zikainda mwana na ile ingi ziitioka ndoni nzouni utune wa muziawa nondo muziawa utiaitwa na kana kako nisiela zisi nikiao kauthi na tia munabyo tesi no ikulia mwana akwaisia wai ni wamonie woni atia wata ni watia iwe na tiendo ni watia iwe atia na thina uo ndeti watia no yoko itabua wewe waenda wiki ona na weko nona wikati na muno ando ala mechukula maendete wationa tiatila wangu ku ukaendeza ikavisuka kwa takatamba ukoko katilo imina utililwa na okako kakatilwa uketienda kamevu ni wadhaia ndukeza ona thina na wale auza ni uya wonde wako na kwao kwa uasia mwana adhaia wa atila wananguku nguku itilitwe na ke atilite musawa sia mina utungwa ndeni asiogwa uyoba juwe ndwatila uitila ni wenda kame nguku zeka ati ikoka uketikitia ba petila kawembe ikeka ati ukethia imwe yalika ndouni no nelengi no ni waza ndukegwa kinene nao waleo beko wetha undu nene muno nandu wethi aita meti onde kwanza wipu wekalana nguku ona etha ni samba yanu iko kayika tilwa ya mina utilwa yibe uitila ubyo no ni wadhaiwa na teneno koni chundu kwikawana zimitenono cia naisia ya hospitali ingi ukethia kasi ya hospitali kwenu kwembesa takidali itila mazisi chui chao kwanza atecie ukila akakulia mundu moja bye mwana akwanda mana chao na no kindu kinini muno byo weze na mo isi chala masia itha cia kuumesini ni mathelile na andu ni matwikie na andu na mawowe mokia andu mathokwana mathokwana indi kweka wo na mwana tu nengi no na meana la meana maina mitendeletu na itilwa yewete ila nguku no ndo kaziwa na ona yu mundi tio masiawa no masiawa na chithi na muno ni cio mbuchi chizao twika mutongo imonaka no mindo etha uyo mwene wambie wai ukungamia iria ni watwika muthukumi ukethia pe andu amwe mundu imuthina cia na ndesi ambililia ba na ndwe mundu ukulia yuka akautavia
Ntayu mutandao ni ungi wita wa TikTok be madam umwe. Wesio mbia we ena musia asiwe ena musiawa. Na atabiwe nuswe kana ena musiawa. Na ndathaiwa nuswe akwa. Lakini la wasiwe kana asiawe munini nya asiwe ni nyane nya amutia akwa. Ko ukana kauka ya wanuswe baka keso twika mundu muima. Na yuyu ni ndakitali muima indi akila sio waambia uya andi kwa nundu ndathaiwa uyosue yama ukotona ndobiwe natu takeva ningi no ndawombu ako kakathaiwa na liugo uki wakikamba imanenga na ithaiwa na iseuva ukia kikamba na niwo wathaitha ndui uwe ni wachitungu tia tuvandu makama naisia ingi nona ngi mekwasia meiti atumia mate na mutumia osu ate no wanuza atasika ewe koteza meo kwa manuza manuza lakini sio ngaiti ate ni tia thaiza uki wake kamba ni atine nanzele ukamane nake mwana utuko etamba tolenge ona ko ono kewa yo ami 5 thanda tole inge naene na ni wa mabokeye na wa matapia na wa no na wa matungi amu na wa kabwa matungi amu bea nelea uko sewi wewe zijwa la meusia ithia kuma hospitalini yuyu kana kesi awa koneka kena sindu isu nyake wanito na imundu wa jaba makasieta mbibi kewa ita mundu na isamela kwa wingi ni cheti athukitie kana na sisi athukitie kana matete na kuna kuyisa ikanamika nilietu wati langu ko wewe muthaithi wa uimoni ezu nao ata mundu ekwa ku wenda kwa tia netilo we yao muitilaga no muzina ni okola mugaenda ni ko uno usopio na hospitali ni maitu tuketha tuona andu mesi o maundu mesi aye na maundu mameti kome maete buna maete metwika metungwa kola mauni weti vitale utia utumane tindo yetwebu uitweka we kwa tilikali no itweka etha tiwoi nitindo maundu mathuku yo na ndindile aikaloye ukaweta ni agwe na maundu mathuku na vayu mathuku ata matete andu maima nao ndumwe koko yandu mese nangi matete ko una mwandu wa mundu wasia ese kwathisia ndeto kiu kita wakeni na kiu kitiawa na mundu kiu kita wakeni akwia wengania nona wabonai na saati ondendu kilo inena na ndu imea mautwile mata utwike tawatwika mukambola wa mwimani nundu wetu ndo ili amina ukukadha ukindu kana ukadha ya kindu kyaku mwa kindu kya kwa indwila nikitwila wa mata niki aye ndiye nda umanetina nikitwila wa kiwa ni bandu mayasi apona ndicheni andu alaoi na nimezisi akawete kindu kyaku ndule ayo kiwa kwa kale na wende mwakaseo kan ndina kana ke ai mwana akwa ingwenda ikathoni na akathe tundu pika ya nange othio koko ibekele tukamaka weta lilwe mundu kewa ai kele tukana ko inothio mutende ndu mwanake kaimina juma mwethi uthio wekala chabati makundu no yana mundu wa cheni uyanangika na kuwa mana uchungana nake onandu mwatwila matasunde wetwila ba kote tisia na andu imaki otwila matande atwila mundu akamatwila pala watwilenda wote mata ndo keke mauta ubake wakothio no wesu ni ala kimwa kizele ikalata tewe nundu ndwisi watwika wakwatia twila na kulukulu witwika tawi wande tia tindu chake niwa mwani wene ndino ndia thini yando na yeta ile ya witi note sinda manda kama nika mutimama
ko uyu mundu wa kwathisia ni mundu wa cheni na kuyuko wa cheni wiko na moirite takitaini vina kwizaona itwilanga matambi obyo kana kwebua aiweta undo mundu woka ayi kindu kiti kyanake nondo wiba wimuyanye kindu kyakwa yikathawa tienda ukathiwa kindu wakathiwa kindu kike ukatanzoka niwe ya mwao ni wamanya niwisi wanduni ni wamanya wimwe niwisi aiwisi newie mewa andu maundu mawetelwa mundu awetelwa nundu nuthala waivina pyo aku ku alama etae kone wieta mama umati uwo kote andu kali muno naindi nengi wa mundu ndema nae na mwandu wimaikie ukatha kindu kyenu kwanza vindu tuwana mundu ukiwe ikwiyata aiye abayu andu angi okethia mundu asiawa ena wathani nthini wake atiawa na mindo itu ambo utuwitha wi wathani nondo nicio ikaumiowe wona yeka ikuu ko wenda umbia mundu asiawa ena musiawa ni withi waanitwi ni maundu ni na esa kwambia kumana pala witilitwe alikabo kote waene na kote mama kautario ndukwika muke uye nyagu kana nyeko nina thina mwingi ndesi engi na waka ukomana ndu mawetetie ndui ningu thina nandu ndesi na wona maili ataka utavya ukamana nundu wimui utyo ulondo lakini ezwa numeti ndumanda undungi na ima uyo kendo maiza na maneka buki mayo nenga mutima ano manenge mewa wanenga mutumioki nula muno ukethiona ni wambia ukumisisie ndu ingia kwa au nenge munda wivana au takesie bingi kyo kethio ndoya au uimoya ndukoyawa akolwa niwe ona ibite kumi kyake nikira nandika mutabia muikati niwe nendete kana iwombe yao mundu anenge awatsindu mwikalile wake ko wila wako these sindu ba iwo wathimawa nenge no athimo juju ngo athima kitumbo aye ndiko athima kitumbo oilie na uwe vai akwa inoka nethio nuketha wikala ukundu nukio ni moni no niendete ningi uyumo kutyo bangi kilo mwete iko kwa mubuko no imwe yake uyo no kila atindia ilibu aenda umene akamane kulamba ayigwa muzo ai no yo nebwa moya wingirite takita kethia no athia umene alangi nenge wa mutunga kitindo ni chake owe kalosi na tabu wisa ebwa muye anga ngewa wiyo ayuke kungete aya jatenga niwa kwa ndi mundu ngenetse mwana ozu kwanza mbekane sa mwana ozu nasiye nasa ndikolwa ni wambikane za nene muno ukamanyai tio nathimwa yesa na mea na matambiu angeweza ana mona maisi na maisi kana wisi ukamakuria ukule sasa nini umenitumia makuya unenga ni anundu wisindu ketha ndu isindu unenga neki ni kwatendi musisi wakwa nwende na kwatia na kusoma na kumama andu ama wetela wame maundu mo tia makita wetelo ndu suwe thawe mundu asiwe wake kilunguri kithe cha mukamba na tambo yuthio muone tuisioka nitutha twinena ni ambe ngange yulwa maundu ala moka munduni nita onda kitali munyo na twiva Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.
twasioka ingi musisi wakwa na indi nguye ndukatate ubindwa remote yesu etha nkwenda kusoma na nanguye bano cyo kilungu kila choka mundu wosa kalamu ne buku akaandika sindu ila wewa asoma nundu batu thatukite kusomethia kumanithia na kubundithia yulu akithio mituo na mikalanilie ya mbai ya mukamba na indi kwe andu angi wewa mundu undu wake yani mundu au kuna ngundi ni kuna gundie kakwa mochari yani ni uta mundu wita wimbanga nita umetha me nimbangetu ya ndo ama uko na ona wa baluko uidela na mona tu imezisi na ndakitali adima akati vindi yake ni itotakioma ni itotakioma kwa mundu anumbange ba vindi itogethie uwe wadima kuna ngundia mundu okewo uwe imwe ukono imwe mundu ndio mundu uzwa kuniwa na chuma mbutu aiko kuti andu ningi meuwa wakiamanga wakanga nayo mundu ayenda kuita wata kumwa mbanga isu mundu undu wake ndini eka wata ningi ndatwaya atembia ala metsi makamugati makaenda makamumya ni itewa itewa kaenda ulekwa kondo itea wata yu nditea wai ndoka nundu we niwe seka uti museo na wenzoni kutwika hiyo pio ukite vaitete buyo mundu ndaumagwa mindo bangeno ya ukunana ugedi ya koko ni kwavuza kwaeka utwika takwa namo na zumwa na ziwondo kuwa weke kamba na tindu ichi chonde ikwa ienda utewa yuzizi ya tiatewa ulati aenda ule kwa matani tioni tiotwa nungi ni wangu nduka kuna mundu ingi yani kwa huyu kumia sindu imwe ta isu no mundu tweka ukewa wina mimo mbinge kwa huyu mitolelio la muhimu maybe kakomine mauni kanombe sane no idio kaleche kwasa kundu mundu lo kosa na ndo katiche kula wendete ulo kukaitila bwati inona bahati nuni woza ni wakwa mimwesu basi na kunela tela piona nduka waingi ai kekamba kokite maundu mengu nduka waingi isi no na mundu ayewa sindu isu angi makasi si sindu sia bitiwe nebinda aye kwa tia bitu atio undu utaona aiwe lakini mbona angi mekuya ni kindu cha bitiwe nebinda yuta yu akangotapye ine kuni wane ne bazita imbea yenda imunenge namba mundu mwe mundu enda obake ethe aine na kanisa ni mukwiwa pe utamu na ambie kanisa wake witha nandu 80 na mumambia mundu akwata katalwa ka wende kasio wa minobi kama naele ona kwa we mwene akambocha ba kanisani niende na maimbu mesia ndembo ngito uyo ndiko maile yakwiwa wo mindo ni madhoko miando kyo kumetia nenge ndumiwa ichao na wito wako nena na kilone ni kijuka yani nenge chiani atu ukewa kilo mama wile au maisha umokewa haya kimwa ene kanisa zilate ko uenda umbea andu angitwo na mundu usu muntu amakuka akakuilelo gwo akakuya ni wabo na mundu usu nutwa maenda eno wake wasiiwe nawo mema bina mo athani ni mo wiwa ama yitu athani ukethia mundu usu undu wake wasiiwe nawo na amina ukuilela ndunda konelelia ene nu witha we mutia wa mundu na woyati ainde ngania kwaenda imwende mukona kwa u bai mundu toma kweza kwasia ni mundu mwe ate musiawa kana tena witho aye tyo uko to wako uko etha ni mundu mwe ngaunenga otila ne itana tyo ngautabia ukaenda uitati no tuko uwe kote ula ndoto utabia neta
Tati anona hivi kavai ve ukando. Na kila menda mane. Oyekala wetelete. No ya moko yona ndu nao notesi. Mayuka kalibu utienda kuangania. Ngo monya. Niboba. Kana ni mwadika. Tiu. Ingi wese kila menda. Na meuka makuiti tienda kina. Nundu tinei wetoka kukwako. No tunenga kila tienda tiseube. Indi maiku yangewa. Eda iwisi una eda imbolai. Ndume ningi. Matavio maboze. Maima konyo ndumenda. Magali ya uko kaza. Bebina. Kota kazi ya wameko make. Nundu akathi ya wakindu kila weka. Ino hizi ya meiwa mea niwa. Nundu ikindu manewe. Na wa mane. Wameenda hii. Moko kamudena muna moke undavya. Kilia yuko kamanya yuwa ye matunda yutonelela ite kazi yuwa moyo. Ako na hata woka kwa ngai. Ugethi yuwa mwenye toto mkutuli ya duwa kaudha hiyo. Undu ndwende ni teu nizana ingebetu na treni we ikindu. Okendo kanini uneko wesa umbathia. Kanini. Na kukanini eka uzenasia. Lakini kwa kezela nziani kaithena. Kwa huyu twasi sindu hii mwana ingeneta inengo. Ukethia be kana kanengiwe tikito kinengo kanengiwe kinengo chobosia. Na mundu usu aliana esi ndawa cia miti na zonwe miti loto na alama kimaa miti. Ti alama kimaa ekela mikuthio. Wenda kwa muti witi kewezela bana uthi ukakuwe muti muna nongi ukiobula nyokine na wakimu inenga mundu twani ilo unyu pia wiboya bu ukuliondo na theniu mwa no kindu kiu nanya no isauva nitio wa woma na nde uya kata byongi na tuyendi na ataku na naenda kwangania anenga kina nani wandethisi na nyene wandethisi ndabo uthiunewe kana mukolokela anyase ubati yo nyemwe ukewa kauthina tikwangania ino itwika mundu wa kwathiani wa kwathiani wana wona mundu aithino imwe no na uthina awe ukakwa kwangonie bandu na ndiye thina ukenuko iliu tiu utatwika mwathani wewa utena ndu me ukwike abina ta weekend wota yebe bina maundu onde mezana ene mundu eyithie na kindu cha muthemba kindu cha muthemba ta chuchu kaata kaata aye kaata ningi na kana no bisi atumia mamwobe we ethi wa wina kio nanuki wa wina kio ndio na mweni nyena likile wia na etha maibo nyama andu ko mathela na nuo matia nyena likile wiani na ni wango ya kwa itaya niwa nenda umanda kinanite andu makwa moke tita ni namo wisi muye na moi maza ni utu gwa kutonga muvea ukaimuze muyaza koko kwiwa iloza tawo ya kwa mute wa muya ingi angewena na angutene ukeza idhia wa nganyete imana kula waendie no isa idhia wi mundu wibata na wina watia museo na wendetwe ni kila mundu wonde kwanza umila bandu kona andu wonde majigwa ngayile otayoka ukethia wina ula upako yani na mauta maseo winunga mauta maseo manukato ngania waendie ko tena weta eso ukamea koni weta wa na weta ndieliete ninaumela mwembona ata no mwene ene kamea laini nisi ndo ya uchi tibo iwe ibetania leluni
kwa kulia ndio ana ndio una noko nita wina tubina twake nita wina tiwa ndio wa matinde maikadhi ya majini matezi we nindo ngayuti uyu latia kwayo kuletu awamiete mutiwene wanengi woto nyutu mutiwene ulatiange maiko kama mbe ukitana tuko sembo mamusi nukambila ukama unyo matunge kuwa mamusi pau wekalo pau bebe ane ko kitumikira twigwa musi uya wathamiwe ni maimu yathamiwe ni maimu nundu mundu ucio aendie aete na kumbe be maimu alama musi ene alama mandie muchi to waku ma meli yabo mane wa mwana kukamuje wene ko batomeka manengi wenu ula wa muthokitie kunu ba ko wethi aene na defense forces muchi wene kwa tainzi ya mwende nati wae no leo kumbe tabali wende ko betha we undu ungi na yuta mabetangie bethina na ni wewe ya mabetanga ndwanu ndwene maimete tunga kula umya no na musi wene ko ukila musi we athia na athani we athani ala ma munengi wo utonyutu na uyete kaundu kakubo mbandu batinda we wa muti uru ni witu na muti we awandu manda wa ndio manda wanandu we uri no lewe ko uyu andu tambaya mukamba ni twali to recognize kana ila tuona mundu enondu wake mundu wasiwe na wone kinengo chake ni wailite kukwatwa kwoko na kabundegwa kindu nikiuna akone lenzia yake nundu dikinengo chake no latia nyindika undu ndeti nika undu diti nundu ketha ndina mandongo ya tia makamboni ya tiama paiki yakwa na umye chambo kani nundu wabo wangu winake ai ndile yakwa tiena ena mendo atumoma meta amazini ndisi mazini emao ai wende iye banini mundu ena masamo ai ndanene pie to yani sietindo kwenda kwa sietindo wone nyumba wone mikune tate yone indu ikule tenene nanda uyane ngamase ewa nanda anga dukomeze mumana umalile mumane ene ngomba na ile sikwile tetia na kwemandia basi ende kilungu nikitho cha mukamba ende wina kwenda kitali munyona na kuye bano bosi pokapala tukunasi ndonesa ni kwatia ni wasoma ethi wanu wisi mundu winondu sisia umumire ni kana undusu wake weke umuthinia ni kana ekale maisha masio ndonda kitali munyona tuva Mutongo TV ngwata ndio ya mukamba.